Spika wa mbunge kaunti ya Meru Ayubu ninakathite Ambassador Muthaura ni untu bwa ngugi yawe iria itumite akathurwo ta chancellor wa skuru ya Kenyatta University kumana na itua Spika Bundi Kinyana akathite no chokere Rais Ruto nkatho ni untu bwa itua riri ria kumuthura akiariria University ya Marieni Bundi na kuromba Rais kumiririkana na kumigaira kigina kenda wa kibwayo kinyabu bumbikia kwithira bukirika. Jitiaja ntukwe narua kwira President William Ruto na Deputy wewe Gachagua na CS wetu mithekari nturi ibwega na iyo nibo chokeretwe nkatho kumakira antu babothu guchi no ndubwa konenkera mwana wetu Ambassador Francis Muthaura gitikia chancellor wa Kenyatta University no nto nchoma yetu na imwana rotu tethete manto ya maingi ndene ya Meru ya Central na Kenya mzima na ngwitikio gituma wona Muthaura na thirikari ya the first president kana president yombere Jomo Kenyatta ya thirikari igiri ya Moi ya thirikari ithatu ya Kibaki ya thirikari inya ya Uhuru Kenyatta na nandi President William Ruto na aronera ibwega thirikari ne kwa ngwetikia thirikari kigintiona tekiri muntu nikigotuma bakarabe bakienda akarake ya na akirira shukuru eje kumaria twa erombe ya chambere twa 640 million kana milioni 640 na ibo kuona library are tigiri ibo kuona decision block are tigiri na still nyuma ndere nge kwina nyomba ira cha laboratory nacio itiombete nya kwimbwa na itukuromba thirikari muno aswa gukurukira president wetu William Ruto na CS wetu mithikari nturi bombe gututethia at least nyombere ngi umbe kwimbwa nuntu ekulirwe kali ure kali nyawatu ikitomba kuthira ruwa then at least kethwa chimbi ikethwa chino tibuna nuntu itomba kuthuka. His Excellency President William Ruto, Deputy oku His Excellency Gachagua na CS wetu mithikari nturi ndaburomba netwe kinene igitari president yajite within the next 2 weeks ndene Meru tafadhali ankuromba na gitiwe kinene akomba okithwa nturi eje akona mbechire che thirikari tonyete guku na karaga antu karaga tigere cukuru eje thomerwa letethia turi baba batu twagirwa muno turi antu babothu guchi na irie romba letu yatukuromba bije kiumia giki Meru University kurukira Professor Romana Soviambo ibandikite barua ya kuromba murajojo atigarire eka 27 no nto murajojo ari eka 54 eka 27 chetake University ile inge chiatigwa 27 chiatigwa ruterwa runge na nto tukona murajojo tutethia na njire kaneriku tutarie nabo taberi badi request ya kuromba ekewingi tigere 27 kenda murajojo ndo yonenkro University ka 54 ekenda community iji yombote ka kwa ngwenda kuromba waziri wetu mithikari nturi bwana Rinturi rio kona barugu yetu tafadhali na itiwe kinene twitikirie utonenkere murajo jo watani jo eka 54 chide chike University ikenda chiombote ya turi babetu na njire nene tukirikana ati ni bachiali betu na bajuju betu baite to pisto to munda kidogo nikenda murajojo twajureo